Bon, salam alaikum. Bon, on va donner la liste, Inch'Allah, à la juge matchette li جايين les qualifications ديال كاس العالم. Inch'Allah, les matchs الأول اللي غيتلعب في الدار في الرباط, في le nouveau stade, Moulay Abdallah, et ensuite le match في Zambia. Donc, قبل ما نبدا la conférence, je voudrais féliciter déjà toutes les équipes nationales هاد العام اللي وصلوا إما الفينال إما داو لي تيتر إما لي U17 إما لي U20 إما لي فيمينين اللي داروا ان غران تورنوا تاعهما وناتشورالمون الدراري ديالنا ديال البطوله اللي في الشان ان شاء الله باش السبت ان شاء الله يجيبوا هاد لو شان ان شاء الله ويفرحونا. دونك لا ليست بور لي دو ماتش نبداو بلي جوور بلي غارديان. دونك عندنا منير خاجوي ديال بركان, ياسين بونو ديال الهلال, وعندنا مهدي الحرار ديال رجاء. Donc les défenseurs, Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain, Omar Hilali, l'Espagnol de Barcelone, Mohamed Chibi, Pyramide, Anna Jawad Liamik, Nejma, Achraf Dari, Ahli Misri, Naïf Gerd, West Ham, Adam Massina, Torino, Anna Sofiane Karouani, Utrecht, et Anna Youssef Belamri, Raja. Au milieu de terrain, Azdine Ounahi, ديال l'Olympique de Marseille, Bilal Khannous ديال Leicester, Ismaël Sebari ديال PSV Eindhoven, Oussama Al-Azouzi ديال l'Aji Auxerre ديال فرنسا, Sofiane Amrabat ديال Fenerbahçe, Nail Anaoui ديال l'AS Roma, وإلياس Ben Srir ديال l'AS Monaco. Les attaquants, Brahim Diaz, Real de Madrid, Ilyas Akhomash ديال Villarreal, Youssef Nassiri ديال Fenerbahçe, Youb Kahbi ديال Olympiakos, Marwan Sanadi ديال l'Athletic Bilbao, Hamza Igamen ديالنا Glasgow, بحق normalement c'est officiel غيكون في ليل, mais tant que ما خرجتش من le LOSC, بالحق les gens le félicitent pour son transfert غيمشي ليل في فرنسا. شمس الدين طلبي ديال Sunderland و Amin Adli ديال Bournemouth في الانجليز. Donc voilà pour la liste, je te souhaite une bonne reprise et un bon début de saison. Ma question est la suivante. Est-ce qu'avec l'éclosion de joueurs comme Nail Ainaoui et la méforme de joueurs comme Azdine Ounahi qui n'a pas trop joué va te permettre de redistribuer les cartes au milieu de terrain? Ou est-ce que tu vas t'appuyer sur le vécu et l'expérience de tes cadres de la Coupe du Monde 2022 pour continuer à titulariser dans ton 11 type? Et deuxième question, est-ce qu'il y a des joueurs de l'équipe nationale de la Chan hors Al-Harrar et Belamri qui t'ont tapé à l'œil comme Baj, Harimez, Bougrine ou Lemlioui? Merci. Écoute, l'arrivée de Nail Al-Anaoui comme d'autres joueurs auparavant, aujourd'hui, Tkolot Chofom, le milieu de terrain, Anna Richardson qui n'est pas convoqué, Anna Belahian qui n'est pas convoqué, Anna Targalin qui n'est pas convoqué, qui des joueurs qui jouent au haut niveau mais qui ont moins de temps de jeu pour le moment, qui n'arrivent pas à s'imposer comme je l'aurais souhaité moi au milieu de terrain. Mais les cartes, elles sont toujours redistribuées. Maintenant, Kamoudarib, l'équipe nationale, elle est dans l'importance toujours de gagner et de garder un équilibre. Tu parles des cadres de la Coupe du Monde 2022. Mais à chaque fois, je le répète, tu ne peux pas passer en 3 ans d'une équipe avec un groupe de 25 joueurs et 3 ans après, il n'y a plus de joueurs de la Coupe du Monde. Les cadres, ils sont là, il y en a qui jouent, le cas de Azdine, à un moment donné, il y a la concurrence, ce n'est pas une question de il était en 2022 ou pas. Donc bien sûr que le fait qu'il y ait Nail ou un autre, la concurrence est liée. Après, Anna, à la Simana Likanchouf, elle a la forme du moment, elle a le style de jeu, l'Iran Bréo, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est différent. Elle a l'expérience aussi, parce que l'Afrique, Chauffe-Tout, par exemple, sur différents matchs, Kainin, il faut qu'il s'adapte au maillot, mais l'arrivée de Nail, qui a un profil, qui a un milieu de terrain, il peut les 2-8, il peut pivot. C'est un joueur qui est polyvalent, donc Rancho Fouad Simena, quel sera le meilleur poste pour lui, pour qu'il puisse s'exprimer. Mais la concurrence est liée. Au Goulti Aladreid Chan, bien sûr qu'il y a beaucoup de joueurs, il y en a plusieurs, qui ont Andi Felfus. Tu peux parler du cas de Harimet, tu peux parler du cas de Anes Bash,
Tu peux parler du cas de Louadni, les Kanmaïa Fulfus. Donc c'est tous les joueurs qu'on connaît. Bon, le Scout, je le connais depuis Mohamedia. Mirif, Berken, on les a vus cette année. Mliwi, Khairi, tout le monde on les connaît. C'est des joueurs qu'on connaît. Et comme j'ai dit, le Beb Mahloula, là c'est une bonne opportunité dans cette compétition de pouvoir démontrer leur capacité. Mais c'est l'équipe nationale qui a la concurrence. C'est pas qu'une question aussi non plus d'une compétition, c'est d'être régulier. Et c'est surtout de pouvoir retirer la place d'un joueur qui pour moi pour le moment j'ai plus besoin, mais la porte elle est ouverte. وليد كنعرفوا اصعب توقيت ديال اي مدرب يختار اللائحه ديال المنتخب كتكون في الميركاتو ديال الصيف وايضا ديال الشتاء، خاصه ديال الصيف كيكون الموسم الكروي يلاه بدا. كيفاش اختاروا وليد هذه اللائحه، المعايير ديالها، وكنشوفوا غياب ديال سفيان رحيمي، امين زحزوح، واش الانتقال ديالو للدوري القطري هو اللي ساهم في انه باش ما يكونش في اللائحه مع احترام الدوري ديال قطر، وايضا اسامه الصحراوي؟ شكرا. Ouais, bonne question. Magouch les blessés, Anna Mazraoui blessé, Rahimi blessé. Anna Bzef Drey, Théoma Bhali Goutif, la préparation, par exemple, Wahed Ould Bhal Abkar, qui est blessé depuis le 13 avril. Signa Fretafé, mais elle m'a qualifié. Donc, je connais Njibo encore, il prend mal le groupe, Gouna Hsen, il prend mal le Farqa Diallo, il Khdem, on chauffe Mni Ghayrja la compétition. Zerzour, peut-être le Botola. Est-ce que c'était le meilleur choix pour lui? L'avenir nous le dira, mais le Bab Machi Mzdouda, Ranchofo marqué un penalty, match l'akhar de Douhaï, li farqa kan araf, c'est pas sahla, dar un bon match. La porte elle est ouverte, أي واحد بحق بحال اللي قلتي عندي des choix. عندنا الرجعة ديال أخوماش, c'est un joueur sur qui j'ai beaucoup de confiance ou d'avenir. كان هو التوقيت باش نحطوا له تا هو le signal ملي لا كوب d'Afrique جايه وهو مازال في بالنا. دونك غنشوفوا هاد السيمانه كيفاش غيكون معنا. il est rentré deux fois, une fois 25 minutes, une fois 15 minutes. Donc رجعة ديالو مزيانه لينا, surtout في un poste à droite. Adli m'a été le Charsta, d'un bon transfert pour Bournemouth, d'un bon début de saison. Lui aussi, c'est un signal, il montre ses qualités. Talbi, qui a fait un bon transfert aussi en première ligue. Katchofo fait Genève, Ben Srer, il peut jouer à gauche. La concurrence, aujourd'hui, les Katagemni, c'est beaucoup de choix, beaucoup de concurrence. Imma Ben Hadouli à la barra, Imma Hadouli d'Akhil. Après, c'est des choix d'entraîneurs. Elle a les profils, elle a le jeu Librena. Elle a le style de jeu, elle a l'envie, elle a la forme du moment. Des fois, mais elle a la forme du moment. C'est une qualité technique qui pour moi est au-dessus de la moyenne. Des certitudes sur le jeu. Est-ce qu'il sera à 100% on va voir cette semaine. Peut-être qu'il ne jouera pas, mais en tout cas, c'est un signal parce que je pense qu'il sera transféré dans les 48 heures. Il faut qu'il trouve une solution. Mais c'est par rapport à ce qu'il a donné, par rapport à ce que Mazel Iqdar Yahtena, Inch'Allah. Ouais, la période pour faire la liste, c'est pour ça qu'il y a des logiques et des non logiques, parce que des fois c'est adapté à la حلي العام اللي فات au même moment عقلتو نايفاقر كنت عيط له مع عزدين وكان واحد peut-être une question d'un journaliste علاش مازال ما لعبوش وعيطتي لهم حق في الاخر سي دي جوار اللي حتاو وغيحتاو encore ou l'avenir حتى لي raison parce que من بعد مشى l'Olympiakos عزدين ودار une grande saison ونايف دار une grande saison في la Real Sociedad. C'est un rassemblement il faut mixer un peu les choses. Rien n'est parfait, mais on fait les choses كنعرفوا كنديروا. المنافس منتخب النيجر سي وليد، هذا هو السؤال ديالي. كان فوز عليه صعب، يعني فوز في الانفاس الاخيره في مباراه الذهاب. كيفاش الصوره اللي عندك على المنتخب النيجر في هذه المواجهه اللي هي كيف ما قلت مواجهه حاسمه بالنسبه للمنتخب الوطني من اجل تحقيق التاهل؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، من بعد الانجاز ديال مونديال قطر وتابعنا يعني مجموعه من الاسماء اللي مرات يعني من بعد مونديال قطر على المنتخب الوطني، انت سي وليد يعني بكل صراحه النسبه ديال الرضا عندك ولا ديال الاطمئنان على المنتخب الوطني في مجموعة من المراكز؟ دائما هناك ملاحظات، يمكن نقول هناك قراءات خصوصا في خط الدفاع، يعني في وسط الدفاع، بعض المرات أيضا على مستوى خط الهجوم في غياب النجعة. أنت الآن على بعد هذه المباراة المقبلة ديال النيجر ثم مباراة زامبيا، وأيضا على بعد 3 شهور تقريبا على كأس إفريقيا. اسمح لي طولت السؤال. يعني نسبة الرضا والاطمئنان
داك الصوره اللي باقا في الاذهان ديال كاس العالم. والان حنا على بعد كيف ما قلت 3 شهور على كاس افريقيا، نسبه الاطمئنان على جميع الخطوط. ام كاين عندك واحد التخوف بكل صراحه؟ شكرا. سيام tu t'es rattrapé شحال اللي ما جيتي جبتي كلشي دقه واحده واخا لا ما كاين مشكل، ولكن الله يخليكم المره الجايه نمشيو ديريكتومون لا كيسيون باش كلشي يعطي لا كيسيون ديالو من بعد غنمشيو. الوغ لا بروميير كيسيون. Bon, pour la première question, كنتسناو le même type de match اللي لعبنا في لالي. عندهم واحد مدرب اللي كان المدرب ديالي كنعرفوه باش يموتيفي الفرقه ديالو تاكتيكمون ديما واقف، ماشي ساهل تماركي بزاف د الاهداف على بدو. دونك فوالا وشرف كبير الصراحه، ولا بغيتي نقول لك شرف كبير ملي غندخلوا في هذا ستاد جديد ونكون انا وبدو زكي في لو بون. Je pense que c'est un beau symbole. En tout cas, ماشي لي على بدو زكي، على شنو حتى على المغرب وكمدرب ولا كلاعب يدخل تا هو في هذا الستاد بور البروميير ماتش دينوغوراسيون يكون بدو زكي. فوالا سي كان اللي كنبغي بزاف، اللي حتى لي بزاف. دونك تري زورو. غيكون ماتش ماشي سهل بحال اي ماتش اللي كنلعبوا ما كيكونش سهل. كاين اون موتيفاسيون انتراسيك دي زادفيرسير. باغيين يربحوا المغرب. On est premier pays africain FIFA, premier africain في la CAF. on a un beau stade, عندنا جمهور كبير. دونك اي فرقه ملي كتجي يعني سور موتيفاسيون ما غاديش تكون سهل بحق. غنخدموا مزيان هاد السيمانه باش شفنا اللي ما درناش مزيان في لو ماتش عليه باش نريغليو هاد المشاكل اللي كان طرانا باش نديروا ان غران ماتش سورتو في هذا الستاد اللي بحال اللي قلتي جديد. جو بون بروفيتي باش نقول برافو بعد الشركات اللي بناو هذا الستاد، لي زوفريي المغاربه اللي كانوا ملي حنا مشينا شفنا لو ستاد ديما كنشوفوا ils ont fait un travail extraordinaire في un temps record. c'est ça le made in Morocco بحال اللي كنت كنقول. المغرب بدل ça montre que maintenant alhamdoulilah on est dans la cour des grands, on est capable. donc بغيت نقول لهم برافو pour le travail اللي داروا في هذا الستاد. moi je suis rassuré ديما كنقول لك بالعربيه كيفاش rassuré ديما كتعرفوني دابا انا ولدكم. دونك يمكن تيق بزاف مره. دونك لا تيق بالخدمه، تيق بلي ريزولتا كيفاش نقدروا نحطوا الثقه الجمهور. بلو بو ديكسبيريونس اللي عندي دابا في هاد الكره بعدا في العالم وكثر في المغرب، الجمهور المغربي غيكون مرتاح غير ملي غيشوف الكاس في اليد ديال اشرف ان شاء الله. قبل واخا تربح ب5-6 غيكون مرتاح غير ملي غيشوفها. علاش عندنا بزاف لي ديزيليزيون، كان عندنا فراقي، كان عندنا بزاف وديما كنكونوا غاسيوري. مره كنشوف لي كومبيتيسيون غاسيوري بزاف. عندنا فرقه غنديروا كنمشيو. دونك كيفاش نقدر نغاسيوريهم هي غنجمعوا بحال اللي قلنا، غنكونوا لونيون ساكري. خصنا واحد الجمهور اللي انا كيبان لي حتى هو دخل مع الفرقه، هو اللي غيعاوننا باش نربحوا. كنشوفوا كيلعب واحد الان رول اللي كبير، واللي غنحتاجو هي الجمهور اللي غيعرف ملي لا كومبيتيسيون ما غاديش تكون سهله باش دير لها كوب دافريك. خصنا نكونوا مجموعين. غندوزو في دي مومون في دي ماتش اللي ما غاديش يكونوا ساهلين. كتشوفوا اي كومبيتيسيون، اما البنات اما الشان اما لي يو 17 اما لي يو 20، مره كدوز لي بينالتي كتربح في الدقيقه الاخريه. وهذا القانون اللي كنقول ماشي باش نحبها على الفرقه، هادشي اللي غيطرا في لا كوب دافريك. يمكن غنربحوا واحد الماتش في الدقيقه الاخريه على الجمهور غيعاون هاد اللعابه. يمكن غندوزو في لي بينالتي بحال اللي مهم هي نكونوا مجموعين، نحتوي بال ايماج ديال هاد الفرقه ونديو هاد الكاس مجموعين، ماشي الركراكي اللي غيديها ولا الفرقه اللي غديها. المغرب كامله ان شاء الله اللي غديها، وهادشي اللي بغينا.